Swastiastu. Inggih, didane pamirsa maka sami. Cenuk malih sareng titiang Pak Yogi penyuluh bahasa Bali. Renggalah sane becik puniki titiang jadi ngiringang didane maka sami belajar ngeninin indik becana membahasa Bali sane metema pasih utawi segara. Atur uningayang titiang ring pepelajaran awuku sane jagi rawuh puniki pacang mausang utawi ngeninin indik tema punika pasih utawi segara. Inggih, sapunapi sampun saya ge belajar yening sampun miring sane mangkin melajah nguacen wacana membahasa Bali nganggen aksara Bali. Wacana puniki memurde ibendege lan besakti. Miring wacan sareng-sareng nggih. Ibendege lan besakti. Keceritayang sedep dina anu tugas semengan wenten ibendege lakar ngalih be ke pasihe. Ibendege ngabejukung ke tengah pasih. Keket di tengah pasih lantas ditu ibendege mesuang jaring. Laut pulange ke pasihe. Di subane mekelo ngantosang saget adebe aneh hambah di jaringne. Ibendege tumben nepukin be aneh cara gitu. Bene ento bisa ngomong. Itu lantas bene ngomong. Bendege, tulungin je dewek tiange. Ada juga enggalang elebang tiang. Inggih, ididane sareng sami iwawu iraga sareng-sareng sampun melajah nguacet wacana membahasa Bali sane nganggen aksara Bali. Nanging iwawu wacanane punika durung puput kewacet. Wacana sane durung kewacet punika titiang lunas mangde ididane sareng sami sareng-sareng nagingin cawisane ring kolom komentar. Inggih, para pamirsa sareng sami rawuh iriki pepelajaran rahinane mangkin ngiring sareng-sareng lestariang budaya Baline antuk melajah basa sastra miwah aksara Bali. Nenten lali titiang ngelungsur gengrene pengampura lan ngaturang suksema. Om Santi Santi Santi. Om.